se maame no na mo ne nufu nifa no ye twa tokro da ho ne ye de battery ne niema ahye ye de battery ne niema ahye ene wode ne nam ho no a wode ijimi no ye de ne nam wode ne nam ho a wode ijimie de ijimie no we fa so be ne wono so we mo de private jet atua sika twitwiri di akofa kwase aba we abetana Ghana fa so be de be nya wono so mo sori a wuntumi na mo kwate wuntumi so onya mo den mo kwati wuntumi sai wuntumi onya moden wa bra maami we wawu awie wawu ye nyina ye nim se wawu na enwa twa no nufu nifa afiri ho nufu nifa afiri ho no ma tokuro da ho mo de battery asese ni mu ene de na UK de surgery se o mo ya no ho de enya bi ni o me se woni amaami awu na address na na sa papa wu o sa sika no nko atwitwiri die da ho de a ene aka kire wo no wo fresh address na o mo de battery ni be se ni mu na amaami no me ye hwe ma o so ntimi nya hwe obene nam ho no beka sa be yese ya enkosi hwe nkwasi asem na sa maami we obedi obasi abewu am ya pede obebo amena wa bra wawu UK ho da dam betimi agya no am mato na twene wem ka ye de ne Chicago ne ye de naba matimi aha private jet de battery atum e de battery na betena Ghana mo ha private jet de battery atum de na betena Ghana kwasi asem ene agimi sem nkwenti ene ye beka ho asem timi akwachicha ma wuntumi Makwati wuntumi ye beka ho asem makwati wuntumi musimu agimi yenso ye se ye ne mode mo boni amadi ne mo nkwase asem a mo ye nyina ye be mato ate ye be ma Ghana fo ahu awudi sem ewo mutirim na nyame ne bo nipa nyame ono a ne kum nipa na wu wawu awie Julius de Brad ne sa kwose na ase atete amaame na se moja ye ne ma mo wawu awie ko Ghana fo bo mutiri so ntimatimi atamsika twitwiri die we akofa surgery ka ente se maame no batra hye mu amode abene nam Ghana fa so be ne be nya wono so ena ye de robot we de abede ben battery na ewurawura no ena onabo na there be assembly on my will become with Jimmy to the no nonsense and last Jimmy. Mammy no, when any packers you. Mammy campaign yezo. Quap and down. 70 plus quap and down far. No, that to crew him and do my thing. Now you have to obey the mammy old Jonah Wayalia. Not that you open to the hall. No more come once someone. Meaning a Jimmy Cassa. Bompire se onipa ko e wo keke nkwase asem nkura asesem bompire se age na maame na du no obidu bi Abusiamo akwaba e debate so maji so ahana ya na trending stories, political shows, breaking news and spiritual programs na bibia na ye develop nano ya woda na ye maame Mr. Vice President Naana Jane ebepi mu e wo my Ghana mu abra okokosa na ho yare awasan aba wokọ ye na ewuto aye bo maame ye nyina ye tie na wosan eba ye enkomo a ekoso e wo media no so e kyese maame no kra no oguya ne sa na mu battery na NDC for e de ahyehye ni mu amana san aba nkomo bi mtese no nampo no wakwa ye robot Vice President na Ghana ye nya no nipa ba konso a NDC e beba na wodi mu akotini ye pa meche asofo a ehye nkom e de ma NDC no yimi fi mu a enye yi ene so fapani nkom chacha waka ho bi na NDC etimi esan aba abemu maami ebe yare wo beko wo beba ne nyina no usan prophet ho a enye yi ene asonya me ni mensa aka no e wo studio ha me ne no ebe twetwe nkomo ne bisa ne so adan na NDC ene na aban adada Ghana fo nya me nsa wo mre no ka no ho ne ma prophet akwaba na fe ye fa nkomo no enhyehyɛ so Prophet Kumchacha. Mame, I'm fair. Odi for akwaba. Mejoso. Bibi aboko. Nyame ne boa for nya koraja. Menye so so betimi ayi bibi ama me. Awo mabrabo. Nyame ne hime. But on fair. Odi for that so also you come up. On fair pa na I like your distant diet mo kan say ejele odi for ejele no anu no ejele bro for den diastima mo wecha na unnim na me bisa no say eden no odi for man ka hwe wala na woka yo yenkwe odi for yenkwo dia na yeni kan bisa say ye maami je na wukuku wo be yare wo be ko odi ndisi de yi fi mu a enye ye ni na da wambo faye from kakra fi wo ko ye e ba ye ene ye dua wa bedu Ghana ni de djuma wo ba be sha se na fe nso aso fi o
meda wase chia wahwefo na onwa 80 nyina na me chia me boss baako ye friend no Dr. Manfred oni ni ya Dr. Harrison on Kofodia onwa na ya na de bia on ma me eduru no mo amenya hodem pa eye Vical 20 eye duru bia eye kama pa oko drosto bia na aka so pe Vical 20 a ubenya bia to na wanom onom e beboa kama Vical 20 ya memro bi odifo ya baby ya memro bi so na ba wa ya kama ye de Vical be bodumenti obeto anase memro bi okwan ben so odifo ya baby ena me say obeto ana memro bi okwan ben so odifo beto any ya catch Dr. Manfred why but oya me boss pa okay mami ya Dawuda de ase ema ye mame ye vice president Jane Professor Jane Naana Opoku Ajiman. In fact baby a wasua dia kodu no hwe ansan ye be mo bi doctor ye be mo bi professor na wakwa kodu baby e wode kodu ana wapem ye frɛ no emeritus or emeritus yenko ya ni mini time sister na ansana obaba kodu wono that is what you mo be now you so intelligent wosua de pa ya mame awonam wo vice president wonye ni packet wo Ghana no na ade kutan ya na ye 7 eso mfaso but ope ade papa ay kuta mame na nyame yesra no okay oburo ni kaburo fu bi se sikram didi yamshos ade ye papa efumbo edwonyam wom oburo ni yusu ni buro fu se sikram didi yamshos eti me mame okay nyame hira no ya Dawurade asese Awurade de na ko ede na ba twa otamfu nye nyame o ana atamfu so ntumi nye nyame da twa bebre na bo mame na wuto ene wawu ya de na ko so fridge mu owu nyina be back to sender if say we are say amena bia obetuwa ma obi no sa amena no nyame ede wotom ana ye wo bibia ye frana back to sender yesi usi due mu mo kokua eden asamba oso medase ati ye mame ye Dawurade yesi na quotation bi o Bible mu amame nka nebram okay so okay Numbers chapter 23 verse number 8 ya Bible say abeye den obi onyame mo nidua nipa bi abobeka no okay na abeye den obi onyame nkese no nipa kese beka no Numbers 23:8 and Numbers 23:19 onyame nye nipa and wodi atro awobeka bibi hu a emamuda okay it will thank God and monyam kenyame God be to God glory be to God God be to God glory be to God be to God monyam kewrade amen odifo nkomo ba kwa na momonten so we maame ba ye chichire se maame no ho hyedan to ne papa ba ko social media pressure na eba no omo mount wa ban no so no ntum gimi ka kwakofa na batteries ni ade kura no ehyehyɛ ni mutuzese na ase onam ho a wa ye robot anesa o ben omo de san komo na te sen san krofo na kasa ho ye doctors wọ́n sẹ́ yẹ wọ kurom wọ jimiye kasa kwasi asem enye nsani UK fún wọ burọfu bi on ka wọ́n sẹ́ totally badanas totally badanas yẹ wọ kurom wọ na jimiye ẹni kwasi wa yẹ ka badanas ya sẹ́dẹ̀ dabi o minto sẹ́dẹ̀ sister ẹni fa program na mi sọlẹ̀ yẹ mi dẹ̀ mi pẹ́ ẹ̀yí program a obi ya. Now told interview. Let me interview. You come to interview. I don't like that. So over to me are your programmer. Kawan from me say me metina. Sound to me your program no.
na person woni me ye etu pa cha se me no bi yo ha nyenim nyansa odi for men kan say yo dabi o pa dabi eti dabi me ye wo interview na me mami furo so why say me kwa no abo me break me ya ne aka kwasia so obi ye kwasia na kan eno so me to 77 ba okura na ye kan na e de ye ko heaven no o kan Proverbs 26 verse number 4 was ye du ba bi a emu kwasia eni na gimi sem number 1 and I can Proverbs 26 o don poba 5 na was ye du ba bi e bua okwasia eni na gimi sem no wanye na ni susu e nyansafo and na Proverbs wa 18:6 was okwasia na no mentokwaba na so mo frefre so to eti wonyame ko bo nse nkwasiafo abebe wiase ene waye nkwasia quotation bebre o Bible eti se me kan kwasia na be ka de se me to se bia Bible na ye njira so akwa heaven kra obekagu obeto ebeto for man pa because fra wa ne kura nse de okika ne faso bi eni so eti flow dabi eti no kwasia and then obi maame obi papa obi disiye obi maame ya professor na wakọ na waba na wonye doctor wo say nipa na be de no ma ka say na ye de robot we de ben battery na ewura no na onabo na there be assembly on ma obi ka wajimi to the no nonsense and last give maame no we nipa kasi o what am I saying sabe maame wudi me age so oko 80 anamebwa obi wura 70 na oko sen na oko 80 na oko 80 eti maame anwofe aye vice president professor na Genopoku Ajaman na wotwemu 70 na maame nwofe na wotumi ko aba na wotumi 90 na ebra ye be ye abato aba na maame de how many regions in your Ghana? They say it was 16 regions. 16 regions. Na maami ya tumi ko ba bia. Yan ya baka se me kura beto wa me se me ya abrantie. Ani wo a wote wo ya baba wa fefe fa atu. Ya ka se ko 16 regions bra. Na me ya ba tumi ko ni nyina to. E kwaye campaign na ba. Wa hwa ya de bia ba powo no. Enye easy. Maami campaign yenye easy. Up and down 70 plus up and down far no wura to kro wem edumaden na ya to aba wie na ma me wo jojo na wa yale a na da bi obi jina ho na wo kan wasam a minnim eye jimi e kasa mame ai jina ma me na du me so fukum cha me kasa we maybe to we 50 plus o odi for wo fe me da sen me wo 50 am we 51 me nam we I'm so beautiful man handsome amazing ya munsu ya brofo ade afi bi ya brodi afre ni beautiful na se me to we na hwa maami eja wotuni aye se adwuma we won pa se oni pako a wo keken kwasgasem nkura sesem won pa se age na maami na du no obidu obi abusia ya ne prophet kum chacha na etwetwe nkomo no wose nipa kro na woti media ne so ya wodi obi ahwe ase na ye woni je no ifo chese bompaye se enfie ya maami ye di enchine dodo a wadi enchine bota maami ne di esa so akwa bia na wonti bompaye se sa abre no nyame edu ebedru ho